Hai guys. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Kita dapat seragam baru untuk Pisami. Sabtu Minggu. Merdeka. Ini nanti masuk vlognya Outbound 6 guys. Apa? Outbound 6 mantap. Macam mana ya, mantap. Terus apa? Outbound 6. Padang. Hai guys, Mau kemana lo? kita mau foto, sesi foto-foto. Foto apa man? Foto baju, pengenalan baju Pisami baru. Pisami itu apa man? Posko, Sabtu Minggu. Posami itu, Posami kalau Posko. Ayo, kan Pisami apa berarti? Apa ya? Piket. Oh, piket. Wah, lama deh. Ini bujangan-bujangan ya? Jangan opal. Hah? Hanya pakai drone nggak? Pakai. Pakai, Pak. Yuk, sana, Pak. Siap. Ya. Sana udah di sket denahnya, Pak. Tinggal ngikuti jarak Dina aja. Oke. Nggak pakai drone? Iya, pakai drone, makanya kelihatan dari atas berarti, Pak. Ayo. Kita mau membentuk formasi. Ya, guys. Formasi. Mana di mana? 6-nya di mana? Pagi nih, bro. Siap, sir. Apa, Rip? Biasa. Kopi, coy. Gak jelas, Rip. Jadi guys, kami tadi habis foto. Ternyata jadi artis itu susah ya? Iya. Tapi ya kami ikhlas aja guys demi kemajuan Outbound 6 guys. Jadi kami hari libur tetap kerja. Semangat walaupun nggak dibayar. Iya, kami ikhlas. Walaupun kami haus-haus guys, kami nggak apa-apa guys. Session selesai. Sekarang jam berapa, Der? Sekarang jam 6. Waduh, bentar lagi maghrib. Mau maghrib guys.
Alhamdulillah dingin banget.